Reka nizere ko umeze neza wodarema gukurikirana gahunda zicana kuri Inacyo Empire ya gatanu kandi ndagusuje niba uri mu Rwanda ugubwe neza niba uri kandi mu bindi bihugu duhana imbibi cyangwa se bwota amasimbi nkwifurije gukomeza kumererwa neza cyane. Hanyuma abatuye mu mujyi wa Uvira bakoze imyigaragambyo no munsi imyigaragambyo igamije kwamagana ibyemezo leta zunze ubumwe za Amerika zafashe bikaza no kuba bituma AFC 23 yemera kongera kurekura umujyi wa Uvira. Ku munsi wejo hashize nibwo umutwe wa M23 wasohoye itangazo rivuga yuko bikura umujyi wa Uvira kugira ngo wongere usubire mu biganza by'ingabo za leta. Kwe M23 ivuga yuko nubwo uyu mujyi bawurekuye icyo bashaka n'ubundi bakomeza guharanira ari uko President Tshisekedi yahereza amahoro abakongomani b'abanyamurenge biri muri iki gihugu bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Nyuma yuko ibyo byose bibaho M23 gashyira hanze n'iri tangazo uno munsi itariki 16 mubwire amakuru rero yabyukiye nuko abatuye muri mujyi wa Uvira intara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoze imyigaragambyo igaragaza yuko bo bashyigikiye ihuriro rya AFC 23 rigenzura uyu mujyi. Nkubwire ngo iyi myigaragambyo yabaye muri iki gitondo cyo kuri wa 16 kuboza 2025 nyuma y'amasaha make gusa AFC 23 itangaje ko iteganya kuva muri uyu mujyi yari imazemo icyumweru kugira ngo ibiganiro bihuza na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeze mu bwizerane. Abaturage bo muri Uvira bagaragaye muri uwo mujyi baririmba indirimbo zisingiza abarwanyi ba AFC 23 bayobowe na General Major Sultan Makenga. Mu byapa bafite hariho icyanditseho kiti abaturage bo mu mujyi wa Uvira duhaye ikaze AFC 23 turashimira General Sultan Makenga kubwo kutubohora. Mubwira ngo AFC 23 yatangaje ko mu gihe yava mu mujyi wa Uvira nta ngabo zigomba kwinjiramo kandi ko leta zunze ubumwe za Amerika, Qatar n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe bikwiye kubungabunga umutekano w'ahabatuye. Umuyobozi w'ibiro bya Corneille Nangaa uyobora AFC 23 Yannick Chisolo yatangaje ko kuva muri Uvira bidasobanuye gusubiza ingabo za RDC iz'u Burundi ndetse na Wazalendo uyu mujyi, ahubwo ko ni namwe igaragaza yuko ibi byose ari ukugira ngo ubwizerane bukomeze hagati y'izi mpande zombi. Nkubwire ko kandi nyiri kuvuga kuri ibi ngibi AFC 23 yatangaje ko yiteguye kurekura abasirikare b'abarundi yafatiye ku rugamba mu gihe leta y'u Burundi yahinzira abanyekongo bahunze kugira ngo batahe. Umuvugizi wa M23 Laurence Kanyuka yemeje ko iri huriro ryahaye inzira abarundi barenga 500 bari babuze uko bava mu mujyi wa Uvira kubera ifungwa ry'umupaka, bityo ko na leta y'u Burundi ikwiriye gufungura umupaka abanyekongo bahunze bagataha. Ati umuryango wacu urasaba leta y'u Burundi gufasha no guhinzira impunzi z'abanyekongo bahatiwe kuva mu bice bari batuyemo bitewe n'ibisasu byarashwe buhumye n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa by'umwihariko muri Sange, Livungu ndetse na Katoga. AFC 23 yatangaje ko yiteguye kurekura imbohe z'abasirikare b'abarundi no gutanga agahenge ku ruhande rwayo kugira ngo abanyekongo bahunze nabo babona uburyo bwo gutaha batekanye kandi bubahesha agaciro. Iti AFC 23 itangaje ko iteguye guha leta y'u Burundi abasirikare bafatiye ku rugamba no gutanga agahenge ku ruhande rwayo kugira ngo bagenzi bacu bahunze nabo batahe mu buryo bw'icyubahiro. Bivuga ko ku rugamba rwabereye mu bice byaho muri Kibaya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu byumweru bibiri bishize AFC 23 yahafatiye abasirikare b'u Burundi babarirwa muri magana. Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo washyizweho na AFC 23 Patrick Buswangwi yabwiye abanyamakuru ko dufite abasirikare b'abarundi magana twafatiye ku rugamba kandi duteganya kubacyura. Nkubwire ko Busu sobanuye ko kandi AFC 23 izabohereza aba basirikare mu gihe
yabisabwe na leta y'u Burundi kandi ko icyo bifuza ari uko abasirikare b'u Burundi bose bava mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngubwiye ngo muri Kivu y'Amajyepfo hari umutwe witwaje intwaro wa Retabara na FNL Nzabampema indwanya ubutegetsi bw'u Burundi nyuma yaho AFC 23 ifashe ibice birimo umujyi wa Uvira, Luvungi na Sange. Hari abatekerezaga ko ishobora gushyigikira kugira ngo itere Bujumbura, ariko AFC 23 yamaze leta y'u Burundi zimungenge imenyesha ko itazemerera iyi mitwe kwifashisha ibice igenzura mu guhungabanya umutekano wa Bujumbura. Ngaye nguko bimeze ibikomeje kubera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nugenda udakoze subscribe niba ari ubwa mbere uhageze kugira ngo update yose igeze hanze ugiba uwa mbere kuyibona. Ngewe nitwamini ntashyo, iyi ni Ntashyo Empire, amakuru yose akugerera igihe iyo wamaze kubana natwe. Sawa, mwifurije kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kumererwa neza cyane.